Ndagusuje aho waba uri hose ku isi, wumve ngo ndagusuje kandi ngo wahe ikaze wowe tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi hano kuri Gospel Room. Uyu munsi naje gutanga ubusobanuro bw'amazina abakunzi bacu badusabye ko tubasobanurira. Reka duhere ku izina rya mbere badusabye. Izina rya mbere ni Karl. Karl ni izina ry'umuhungu rikomoka mu Badage, risobanuye umugabo ubohotse. Izina rya kabiri ni Namiko. Ni izina wakwita umuhungu, rituruka mu Bayapani, risobanura umwana ushimishije. Izina rya gatatu ni Ian. Ian ni izina ry'umuhungu rituruka mu Baheburayo, risobanura Imana ni nziza. Izina rya kane ni Elisha. Elisha ni izina ry'umuhungu rituruka mu Baheburayo naryo risobanuye Imana niyo gakiza kanjye. Izina rya gatanu badusabye ni Epimak. Epimak ni izina ry'umuhungu rituruka mu Bagiriki, risobanura kwigaragaza. Izina rya gatandatu ni Frank. Frank ni izina ry'umuhungu rituruka mu Bufaransa, risobanuye ubohotse. Izina rya karindwi ni Mila. Mila yaba izina ry'umuhungu cyangwa rikaba izina ry'umukobwa, rituruka muri Spain, rifite ubusobanuro buvuga ngo igitangaza. Ryaba rituruka mu bavuga Slavic, ari bo Abarusiya, Aba-Ukrainian, Aba-Slovakia, Aba-Croatia, Aba-Sabia, bifite ubusobanuro buvuga ngo uw'igikundiro cyangwa ineza. Izina rya munani ni Thibaut. Thibaut ni izina ry'umuhungu rituruka mu Bufaransa, risobanuye umunyamurava. Izina rya cyenda badusabye ni Kelly. Kelly waryita umwana w'umuhungu cyangwa rikaba izina ry'umukobwa, rituruka mu bavuga Irish, bisobanuye umunyabwenge. Izina rya cumi ni Kelia. Kelia ni izina ry'umukobwa rituruka mu Bugiriki, risobanuye ubuzima. Izina rya cumi na rimwe badusabye ni izina ryitwa Gorette. Gorette ni izina ry'umukobwa rituruka mu Budage, risobanuye umururumba. Ryaba rituruka hano muri Afurika iwacu, risobanuye umwiza mu byo akora cyangwa ushoboye ibyo akora. Izina rya cumi na kabiri ni Trevor. Trevor ni izina ry'umuhungu rituruka muri Welsh, rifite ubusobanuro gutura ahagutse. Izina rya cumi na gatatu ni Lev. Lev ni izina ry'umuhungu rituruka mu Barusiya, risobanura intare. Izina rya cumi na kane ni Aldrich. Aldrich ni izina ry'umuhungu rikomoka muri Czech Republic, risobanuye umuyobozi ukomeye. Izina rya cumi na gatanu ni Alana. Alana ni izina ry'umukobwa rituruka mu Budage, risobanuye umunyamahoro cyangwa uw'igikundiro cyangwa umwiza. Izina rya cumi na gatandatu ni Kian. Kian cyangwa Kian ni izina ry'umukobwa rituruka muri Hawaii, risobanuye igitagatifu. Izina rya cumi na karindwi ni Carson. Carson ni izina ry'umuhungu rituruka muri Scotland, risobanuye urutare. Izina rya cumi n'umunani ni Leonidas. Leonidas ni izina ry'umuhungu rituruka mu Bugiriki, risobanuye umwana w'intare. Izina rya cumi n'icyenda ni Milo. Milo ni izina ry'umuhungu rituruka mu Budage, risobanuye umusirikare cyangwa umunyampuhwe. Izina rya makumyabiri badusabye ni Ivan. Ivan ni izina ry'umuhungu rituruka mu Burusiya, risobanuye Imana ni nyabuntu. Izina rya makumyabiri na rimwe ni Kesi. Kesi ni izina ry'umukobwa rituruka mu Baheburayo, rifite ubusobanuro igiti cya Kasiya. Ibyo ushatse kubimenya wagenda ugasoma Kuva ibice 30 umurongo wa 24. Izina rya 22 badusabye ni Briella.
Briella ni izina ry'umukobwa rituruka mu baheburayo risobanuye Imana niyo mbaraga zanjye. Izina rya 23 ni Joella. Joella ni izina ry'abakobwa rituruka mu baheburayo risobanuye Imana ni nziza. Naho izina rya 24 ni Josuela. Josuela ni izina ry'abakobwa rituruka mu bafaransa cyangwa mu baheburayo risobanuye Imana ni nziza. Izina rya 25 ni Josia. Ni izina ry'umukobwa rituruka mu baheburayo risobanuye Imana iramfasha. Izina rya 26 ni Armel. Armel ni izina ry'abahungu rituruka mu Budage risobanuye ingabo. Izina rya 27 ni Ivela. Ivela ni izina ry'umukobwa rituruka mu Bwongereza risobanuye aho amazi atandukanira. Izina rya 28 ni Lea. Lea ni izina ry'abakobwa rituruka mu baheburayo risobanuye urwuri. Izina rya 29 ni Gianna. Gianna ni izina ry'abakobwa rituruka mu Butaliyani risobanuye Imana ni inyabuntu. Izina rya 30 ni Adriel. Adriel ni izina ry'abakobwa rituruka mu baheburayo risobanuye ishyo ry'Imana cyangwa Imana niyo mufasha wanjye. Naho izina rya 31 ni Briella. Briella ni izina ry'abakobwa rituruka mu baheburayo cyangwa abataliyani risobanuye Imana niyo mbaraga zanjye. Izina rya 32 ni Brice. Brice ni izina ry'abahungu rituruka mu Bufaransa bisobanuye inenge. Izina rya 33 ni Leila. Leila ni izina ry'abakobwa rituruka mu Barabu bisobanuye ijoro cyangwa umwijima cyangwa se umukobwa w'ijoro. Izina rya 34 ni Bobette. Bobette ni izina ry'abakobwa rituruka mu Bafaransa cyangwa mu Budage risobanuye icyamamare. Naho izina rya 35 ni Andre. Andre ni izina ry'abahungu rituruka mu Bafaransa cyangwa muri Portugal bisobanuye indwanyi. Izina rya 36 ni Concorde. Concorde ni izina ry'abahungu cyangwa abakobwa rituruka mu Bafaransa risobanuye ubumwe. Izina rya 37 ni Confiance. Confiance ni izina ry'abahungu waryita umwana w'umukobwa ni iry'abafaransa risobanuye icyizere. Izina rya 38 ni Linka. Linka ni izina ry'abakobwa rituruka muri Poland rifite ubusobanuro inzira igera ku murage. Naho izina rya 39 ni Florida. Florida ni izina ry'abakobwa rituruka muri Spain risobanuye ahantu h'indabyo. Izina rya 40 ari naryo rya nyuma ni Nolan. Nolan ni izina ry'abahungu rituruka muri Irish risobanuye ukomoka ku cyamamare cyangwa umunyacyubahiro. Reka ngushimire we twabanye uyu munsi. Ubaye ufite izina ushaka ko tugusobanurira watwandikira muri comment tukazari gusobanurira mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde nakagaruka.